Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Ka JSC Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association menta ka khat khandai turik unailar ar hajar arpsau kila pelong ya ka jingyalang bahe bha hamadan kenton yuman halor ban shimrai ya ka jingshim jing e jingki. Namar ka Meghalaya Mining Minerals Concession Rule 2016. Hagani ka sila yo ibara kispa ngut kibriu kiblawan bantuat hakati ka madan wad hapning uslab ubajur ban penpau ka jing syakta jongki na kati ka an. Lai jingkran hagani ka singi uba mau kodor kars imni ubday u General Secretary Seng Nong Kayish Yam Mau West Khas Hills Vice President ka JSC Ushai Bors Im. Hagani ka singi ka rai ka bami nagani ka jingyalang padba kalong banado ka arpui turik unailar ka JSC kan pelong stride bar klembu upor lano ban pinkut tat hadu ba ka sorkar kan sngam ya ka jingkwa ka JSC la penna ya kene da president ka JSC udi pingro. Masakang ya ki pamau masakang ni pasya lelum kerti ya ka meeting jom ki pai pa batnya form ya ka way group wrong di seng sinong kai siap mau to West Khas Hills hang ta dalam ki driver auto ki driver pickup ki driver truck ki driver mau ki nong wai ki nong khet bakun tak ter nim sem sa bu la kajong aseng renya bulang hakaju nang bakan sut yengi bantai kam bathak takapor kila pasat yangi bangbat yakane kam bantrai nganya thu yapi nangam dan parmau nam dan pasya henry nagabenta kajongi ibaduk ibasuk na jungi kukup siang usen siang nihapan yen banyele yakan yakam na perkhat ini mga syong ayi lasakang ya ki pamau lasakang ni pasya lelum kerti ya ka meeting jom ki pai pa batnya form ya ka way group wrong di seng sinong kai siap mau to West Khas Hills hang ta dalam ki driver auto ki driver pickup ki driver truck ki driver mau ki nong wai ki nong khet bakun tak ter nim sem sa bu la kajong aseng renya bulang hakaju nang bakan sut yengi bantai kam bathak takapor kila pasat yangi bangbat yakane kam bantrai nganya thu yapi nangam dan parmau nam dan pasya henry nagabenta kajongi ibaduk ibasuk na jungi kukup siang usen siang nihapan yen banyele yakan yakam na perkhat ini mga syong ayi Karai te kere kerai ke jong pai ba ko ba ba ke singalang ba ta si ke long ba ta ko mo su ba jong pai ba nang ta ke sa chung ten ni ma ko ni siap na ko ta si ya do ka lasis ni si lasis ni chan ni ka ap ko trek chan ni ta hadu ko sarkar kan da benar Suka rani isu. Ka ni pa na kaliang ke masjid lagi ki singalang na pai ba kalong ba sarkar kan simkhia kan ka rules jangka ka triple MCR araja khanriu Tika ay pagkajing gantu jong ki ya ki babon ki baterai hakani kampat nomor ngimla su hi bantre na kaliang chungi ki pai ba ngimla su hi bantre na mar pa ngimla hi ban ya jai lai na kani karu mar ka lolong pa ya sebab pa kim kon na chu Tani kajing ki jong ki kan long klembuk po ka long ngin sai pet la da sarkar la khat ikran ning na sai pet Kaya ka senjam ka papinle pat hadir nang ni nang kajni kajing yalang pat kesenjam kalau bangin yo ya kata ka cingtre la yo ke cumi ka traditional mining ke bangi cutai
biar pateng naka yang kesem gitu. Hindi ya kendu ya ka yo menteri rang ba halor kani ka jek jek fit. Oh ngin. Kadang-kadang kecilkat ngin lek. Kilong lak loy kan lek. Ke masih ke bani ai siapa bah long ba. Ngin spai bi mau na west kasil, east kasil. Tak ada tentang dua kecil kan. Kini ka jingelang munta kasi ka day tangha atang naki discuss. Lahiran lah ni. Sekarang kalau kendiat halor kami ka jipendang ya kami ka public meeting kata hatin ba kasokar ka kemlut seslut isya timau halakar wan ban penwit bat adu ikrok lu 8 salam. Kini ka jipendang ya kami ka penting kalong bangin rai. Sekarang kita kadu mereka banyirai kalong bangin kan yang supply yang siap mau kamde tang mangi dari hadu ki ki company ki baterai yu waktu di bangkang lang nang ba kanom kata ini malah kan tang mangi di demanin kin kang kan cin ni kwa bi ba kang kalut barok di lembah ki tre lang ni tak ma jai ban lek ni kendu di company ba kin de ban kang be hadu tat hadu bak setakan ko Kani kan trikam habo ko di district ni. habaro kaji trikam kalong bi habaro ki distrik ba de